mutubwire gato ibyo mwibandaho cyane ku bijyanye n'umuco. Twabonye hano abaseminare tugira ngo babaho bari gusenga gusa, ariko twabonye abambaye imishanana n'ingofero rwose bazi kuvugira n'inka. Mugira icyo mubitubwira ku bijyanye n'umuco hano muri seminari? Kuva kera mu maseminari habaye ahantu hateza imbere umuco, navuga guhera ku gihe cy'abapadiri Kagame Alegisi, Musenyeri Aloyizi Bigirumwami, abapadiri ba Bernarde Muzungu, ba Rugamba Cyprien. Abo bose ni abantu seminari yafashije gukomeza cyangwa se guteza imbere umuco nyarwanda. Ibyo bikorwa rero n'ubu biracyakomeza guteza imbere ubuvanganzo, umuco nyarwanda, ubumenyi rusange, ubusabane. Ibyo byose ni ibintu bikenerwa. Niyo mpamvu nyine wabonye hari abantu bavuga ibisigo, hari abantu bavuga amahamba. Ibyo byose ni ibintu seminari yakomeyeho kugeza na n'uyu munsi. Ndi Mugisha wa Mudahunga, ndi Inkubito idatinya, ndi Isata ibasumba, ndi Injongore baririmba nkaba indatenguha ku rugamba. Ndi Umukunzi Timote wa Nasetse wa Yantwari, nkaba inyimura abahinza iyo nteye inzara irahunga. Icyenda. Imyaka 9 dore ni myinshi. Oya bambe ni mike cyane. Nsanze ntayimariyo yose. Nyamara ushinze iyo ni mikeya. Ndebwa negwa buri mutaga. Ereko kunengwa ni nakutozwa. Niga ibintu ndetse n'ibindi. Ariko byose bifite isano. Nibanda ku bice byombi. Nibyo bitwaye umukiro wacu. Bibiri bitatse ingofero ntinya. Ndabyumva nimwe igira abashumba. Ihorana icyubahiro mu bandi. Kandi rwose ibyo birakwiye. Bahora bambaye ayo makanzu. Ari yaranga ubutoni bwabo. Mweri wacu mu Kariroma. Kuko hashyuha iyo unca. Imyaka 9 ariko ni myinshi. Imyaka 9 uvuga si myinshi. Hora nkubwira inkomyi ni nyinshi. Bwira nanjye nguteze yombi. Inyuguti urigukamira izindi. None kandi ikibazo ni iki? Nuko urenga ukabona 0. Gere kubaye uzimira nabi. Oya si ibyo nkora uko ndeshya. Nkaho shaka umuguno wundi. Ibyo ubuse niga ijoro ndikeshe. Uyu ujya ukoresha igihe wahawe. Ibyo ndatwaza ariko bikanga. Ujya inyegera ngo ufashe nanjye. Uko igifaransa mbona kigoye. Icyo cyo ni ukukivuga cyane. Ubuse nzapfe koko ntabyaye. Ibyo se byakubuza kuramba. Ugize uti nzapfe koko ntabyaye. Ariko na Yezu uwo ntiyabyaye. Yezu abyarwa ariko na Mungu. Wese ubyarwa na Rusuferi. Sigaho se kandi iyo nyagwa nanga. Ko mbona wanga se kugihu. Ibyo ndabishaka intege zikanga. Izo zirarengana avuga ikindi. Ariko kandi umubiri uranga. Umutima ukunda uzinuka byose. Ibyo ndabyumva mfura y'u Rwanda. None kandi unanijwe n'iki? Nanijwe nuko mbona ntashinga. Ntawe ushinga imbere ya jambo. None nashobora iki kandi? Erego witoye ashobozwa byose. Nimba ari iby'ikivi ndacyusa. Ahubwo Imana bayiha impundu. Baduha ikembe ndetse n'inanga. Tunayineza ingoma igihumbi. Tunayitambira igishakamba. Ikanaturinda ibiduhumanya. Niyiduhaye ibi byo kuramba. Ikanaturinda ibiduhumanya. Ubwo birakwiye kuyiha byose. Tukayibera abakozi beza. Ifite kandi imirima myinshi. Ndetse yose ni nako yeze. Ikeneye kandi abasaruzi. Nitwe tubwirwa mfura y'iwacu. Ubwo reka ntwaze ngamije Rwanda. Nanjye nunsiga turajyana. Reka twishyuka hirutongo. Twite tugwabiza Kabgayi. Bibiliya twuzura Nyakibanda. Maze abashumba nibabishima. Baduha amakanzu ubutoni bwacu. Hamwe n'umwenda ugena ububasha. Baduherutsemo n'ibishura. Aricyo urukundo rusaganje. Ngo turusanganize izo ntama. Z'umushumba umutarumanza. Niwe dukesha ingabire zose. Araturandase ntidutinye. Imyaka ibaye imibare rero. Ibaye iryanga nk'amasegonda. Ubu nshize imumu mpagaze bwuma. Ubwo uwo mwongera kiturinze. Komeza inkanda nkomeza iyindi. Imyaka 9 dore si myinshi. Imyaka 9 koko si myinshi. Ndi Mugisha wa Mudahunga, ndi Inkubito idatinya, ndi Isata ibasumba, ndi Injongore baririmba nkaba indatenguha ku rugamba. Naho ndi Umukunzi Timote, umuhungu wa Nasetse wa Yantwari, nkaba inyimura abahinza dore iyo nteye inzara irahunga. Murakoze.